amat ya. Enak malahan batur lah. Ada aing menang duit. Kan aing jalma teu gablek. Malakan saya Jawa deui di dieu mah nu boga duit. Paling gak jalma kaya, PRT paling gak boga duit. Bisa, nu penting mah aya duitna belah biasa malakan. Pas dia beli mie makan dong. Tadi lah ngajajan beli tas lempang. Dari segi juga lah. Terus lah akhirnya beli mie di warung kaler. Lah aing dek yang malakan duit sasa be. Mun teh sinoge sajis palakan, tapi mana boga duit entenya. Bisa eta mah di pikiran. Tadi ya ngomong. Bungsing kena banget. Anjay, boga duit yo. Mana? Pasien dari sajis tuh. Tuh, sajis tuh. Lihat tuh, sajis. Banyak dia tahu weh. Ya, kita yang dicokot. Neng kangen dong. Oh, cukup ya aing yang meli dog, mie jeung dog. Ulah mie jeung babadog. Oh, nyami mah jeung babadog. Kira aku diliak-liak. Duit aing. Oh, kalau diliak-liak mah. Melina di gitu bae lah. Bocah kenapa? Disempatkan. Ditanya dicokot karena panas tap. Nunjak ya, emang dia mau nunjak. Oh, soalnya sebelah lowong. Jauh banget. Tuan tuh matang kan ambil ya. Beh. Nenek dulu. Sebelah. Oh. Emang orang sih bisa naik. Aing tuh bisa naik. Pas kecil na, aing tuh bisa naik. Oh. Ajarkan jadi. Hati-hati, Pak. Oh, gampang. Ada mana? Naon sia? Nagerakan aing. Juta aing main takut-takut boy. Bukan barenya ho. Tadi duitna bea ku aing beli naon ke ngarta mamimpi dong. Oh, mie jeung dong. Tah pot aing bea ku. Mana pot? Masih ngasih tagihan. Berapa duit? 2.000. Aing nyokot lagi 2.000 duit aing goceng. Tadi. Oh enggak, saya kalau yang gantian 2.000. Oh, sampai Nges, turun itu sih lah. Ripuh. Pot, aing jajan lain pot. Enggak aing. Jauh. Iraha boga kabogon. Siap tadi sana di ngomong non. Kata naik orang tadi, naik utang tadi teh. Oh. Emang pot sana bayar utang non pot. Mana nanya kok duit aing. Berapa? 7.000. Atau minta gantiin lah. Oh, eta ge tadi minta gantian. Sia teu ngarti deui.
Oh, aing mah teu ngarti masalah duit mah. Sia amun teu ngarti lah kunaon nanya duit. Pan sia pelit amat. Pelit lah aing mah ame kaya. Ya kayak mah moal pelit, paling gak kayak monyet. Monyet sia tah monyet. Mesti aing balik lah. Si bodoh sia. Sana kemana deh? Ayam meren di luar. Coba lah lihat. Aing baliklan lah pada sorangan di dia. Berancur. Woi, hampir belaga woi. Woi bahaya ini. Woi, aing nyakain kemana ini woi? Nah, Salah ada di dia, deh lah, repo. Bahaya, bahaya ini. Jess, udah kemana sih Jess? Yang balik, pengen mandi. Anggus segera balik kali tuh. Ay kotor, Jess deh Jess baju aing kotor. Kajen tuh aing mah, baju ini kotor lain aing. Modar tas ya baju, sia susunya serangan. Siapa? Ngomong sorangan. Nah, sampai nanti pun. Enggak lah, yang balik lah. Siapa kuasa lagi lagi. Udah. Bener deh, bener. Lang deh, ayo. Bodoh. Sama. Udah bego ini. Orang gila. Hayo deh lama. Ya, sih deh, hayo deh. Kenapa? Kebahagiaan. Hah? Kebagian. Weh, bahagia aku. Karena cintain. Weh, bener jing woi deh. Ma. Weh. Sebelum lanjut kita like dan subscribe dulu. Lama woi. Kita cokot di sana yuk. Ayo. Tuh. Angka. Sebelum lanjut kita like dan subscribe dulu, oke? Oke. Aduh. Minyak jangan. Pot. Pot, sia jeung sana ngomong naon? Oh. Bisa ngiten dia. Oh yun dia. Turun sorry nak. Ayung dekman deh. Ayang balik. Like dan subscribe kawan.